29.10. 2016. na Trnju nam je došao Hašk u goste. Ajmo, treći se! Po polu lopta, Petri, ajmo ne peškaj! Pucaj! Bravo! Šteta. Bravo. Dum. Odlična lopta. Odlična lopta. Jo. Dum. Bravo. Opet pao, da! Zaključe! Niko! Ajmo, ajmo, ajmo! Dobro.
se zajebava, dečki. Bravo, majstore. Dobro je. Ma to. Uf. Bravo! Nisam vidio dobro. Gurnite unutra, dečki. Tako. Ma to. Jao, šteta. Bravo! Izvisao sam sliku. Bravo, majstore. Ja ću se... Ja. Samo probala nisi. Dum. Ajde, 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 ajde. Joj, šteta. Ajde, Gabi. Da te poslijedim. Pa faul više. Bravo, Trnje. Ajmo još i ovdje. To, Ive. Jao. Hvala ti, Bože. Bro.